Pozdrav svima i dobrodošli u još jedan moj novi video. Danas je 14. mart 2022. godine. Negdje oko 11 stepeni napolju, malo pirka vetar. I evo me ponovno na pčelinjaku i ja ovdje nisam bio 25. januara, izvinite. Verujte mi, baš imam opravdan razlog zbog toga što nisam dolazio. I desilo se ono što sam najmanje želeo da se desi, to je da su pčele iz ove žute košnice uginule. Ja sam već bio tamo, gledao sam onu plavu košnicu, tamo je odlično stanje, sve kako treba, ali ovdje su uginule. Evo, ja ću sada da vam i pokažem šta se to dešava, vidite kako izgleda. Ja sam je malo protvorio, ali evo ovako. Evo šta da kažem. Sad ovako. Pogledajte. Kao što vidite, evo su ovdje. Čekaj da pogledam sad kad sam već ovdje ovo. Ne znam šta je u pitanju. Reću jednu da izvučem da vidimo. Bez problema. Čekajte, sad ću to istresam sve to. Kad sam već ovdje. One uopšte nisu imale. Sad je bilo je hrane. Ovdje spodnje, evo ovdje. Pogledajte, recimo ovdje. Ali šta je tu bilo? Sve nema. Sve je prazno. Mada znate kako. Pitanje od kada je ova košnica prazna, moguće da je bio i grabež ovdje. Da su drugi pčele došli, samo ne znam. Evo, ovo je prazno. Nema ništa, sve je prazno. Samo malo. Da, vidite. Da, svi su prazni. Znači nema apsolutno ništa. Šta se to desilo, ne znam. Ovdje malo ima meda. Sad ću da ima ovdje ima malo meda nešto, vidite. Da je vrlo malo, to ću da iskoristim kasnije za... ovdje ima. Vidite, ova strana ima. Vidite. Ova strana ima meda. Opet se gledam, što se to... Evo, ovo je recimo puno, pogledajte. Ovo je puno, pogledajte pčele. Pogledajte. Ja stvarno ne znam što je. Što se to desilo? Ovo je prazno. Gledajte. Dole. Sad ću im dole što je, pogledajte što je tih. Kako se vidite. Nema prazno sve. Ovdje je sve prazno. Ništa, to je što je. Morat ću sad sve da ispraznim. Da ih lepo očistim. I da vidim što ću dalje. Sorry, nema što dalje, idemo. Iskoristit ću ova dva nastavka. Za kada budu kao plodište, pošto već imam izvučen nosače. Stigli su mi 4 fararove košnice, tako da ću ovaj nastavak i ovaj da iskoristim kao plodište. Razbit ću, po znacima navoda, jednu fararovu košnicu i dva nastavka fararova bit će mi na jednom, ovom elerovom, i druga dva na ovom drugom. Tako da ću nekako da sklopim dve košnice. Znači bit će LR-ova plodišta, a bit će ovi, kako se zove, fararovi nastavci. I tako.
To je to za sada. Prijetno.